Karbi Autonomous Council High Level Committee pen Meghalaya hoi kahumridang. Sanchia Hotel Conference Hall, Aizol Mizoram along first general meeting of the Northeast Forum for Indigenous People, Amay Kabadopon. Sorsino Tiso Artanikan Krihini Tarabasa Methang Ahempen, Difuke Dampen Ahem Cheleledet. Kardom Karbi Prime Time along pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Mirikpi, No Birta Tonpen Arjekta. West Karbi Anglong pen Meghalaya hoi Jasamet Tapat Langkeroi Khanduli Lapen Mukoiram Haihuya Havar Meghalaya pen ahoy nang kepet pen danglok ason alamasai aningkan ongdung pen plu plepinsi nang dubom ahoy arara tumpen kachesong asai dengbom lu pusami ahok pet ahoy alam klardak pen kaching phaivet kavededa jok kaya mata doso jo sonsi manlo kerot kanghu kejor kanghu asai kanglum teta joini Khanduli pen langhem phiadak kilir senga thengjang thunon ke ingthai dang khangjanglo Hawara da tumpen apong Karbi Autonomous Council aphan kapachinia tengsi ahokalam kachini pameji aphan chiti ni phai phorni Karbi Autonomous Council pen high level committee atum adima klong alongana ka humri kapado dam birta pherangke hundor kropen birtang pale High Level Committee Amai Pu EM Prodip Rong Pipen Japon Lensi Alang Lilong EM Rup Singh Teron MAC Rina Terang P Pendanglo Karbi Autonomous Council Joint Secretary Atum Lapen Pregjam Department Asai Khi Atum Ta Chetong Dun West Karbi Administrative Pen Deputy Commissioner Syed Isafur Rahman Lapen SP Mrinul Talukdar Atum Ta Alang Litum Along Chetong Dun Alang Litum Pen Ahoy Bithe Kahumri Padodamsi Ahogalam Kirib Damlong Cheaphan Adimak Long Alongat Paledam Ahoy Kapuria Sai Padoderapi Langhem Pi Patu Aklamalong Radamai Pisitami Padoteka. Lasopor Hut Socheng Amreng Border Development and Hook Committee Hinpen CM Tuliramrong Hangapan Panong si Epak Pinpuralu Pajirdun. Pinpuralu along Kapaklang Pona Tenke Kaparutang Ahoya Nujok Puthot Som Tunangji Police Outpost Pathirnangji Bank Branch Nang Pinangji Ahoy Kedori Swajang Atoapan Morengawar Sai Panong Piponangji Lapen Chesong English High School Pen Saridem English School Upon Prabjin Pen Provincialized Nangji Puhenlo. Ahoyarat Akemangabo Thakapachun Pibek Jepan Karbi Autonomous Council along Kachingbai Padovek Popusi EM Prodip Rong P Mate Karbi Autonomous Council High Level Committee Amai Pu Pen Radamai P along Lam Thekejai Ahud Ningje. Ini Letubusi High Level Committee itu ASEAN Atai Puniram Rang yang kapitabat Teng kat sini tu yang itu pasal pada apa ni tu Kekoi Block 1 area bang itu Nilong lo, dat Long lo, Ningkoi bimeta tu, Heki Taipan Kibir Rukito, pasal lakato kabe ni tu otot meeting dupen bah siam hametin lakato kabe manten ni tu pasal kepatuni pada soal problem di pasal di pan ni tu sorkar ben sedang bu asam sorkar pandang, pemegoi sorkar pandang itu kediri si, dadah awal. Dikeko blok wana hawa itu ahoy pasal lama kai si pandai baju kopi pansi ni tumbo ijenti namen lo lipur halat tumbo langdam elo lipun de ini tumbo halat 51 dan si tum langdam na hote Meghalaya lapen asam sarkar halat soho survey of India di halat so teng lipun de itu 1951 Ahoya kung hai hui along a department tin penta kaching thura bundeng veknang jipura lang hempi forest IB along department asai khia tumpen maikang ni hut em prodip rong pipen kipu kapasik pado Sanchia Hotel Conference Hall Aizol Mizoram along chiti ni phai phor ni ada por phai kresia porpen Mizo Student Union pen patir piponsi first general meeting of the Northeast Forum for Indigenous People thihek pen NEFIP po mai kapa dopon birta nonjong GGKS amai phubarim Dharmsing rong hangpen birtang pale Manipur Sorning Thauza Lancha Hinpen Kachbayang Phupona Mailong Assam Meghalaya Manipur Nagaland Tripura Arunachal Pradesh Lapen Mizoram pen Troxia State atum Chetong Dun Mailong Kadago Wepen Bang Pharohini Suse a Kaprek a State pen nang Chetong Dun Mailong Penangapur Chingwai Chingsai si Komatsi Kopiar Pudeng Jima Puang Hoi Kachebagaphan Nomination Committee Senglo Bangso Nomination Committee along Manipur pen Yumnamcha Dilip Kumar Aphan Chairman ang Hoi Pekponlo Lapen Tripura pen Peter Twiprasa Abang Peter Twiprasa Bang Secretary Arpu Dengdunlo Meghalaya pen Robert Jones Kharzarim Assam pen Bikram Hanse Mizoram pen
Lalrut Liana Fanai, Arunachal Pradesh pen Lefe Pafa, Lapan Nagaland pen Tia Ao, Atu members are putting dunlo. Nomination committee hin pen Penangapor Chingwaisi, Api Federal Assembly Puseng Tusi, Lalrut Liana Fanai, upon Speaker, John Singtika Tharapan, Deputy Speaker, Lapen Peter Twiprasa upon Assembly Arpu Peponlo, Lapen Kijutsi, Bangso Nordis, Forum for Indigenous People, Puasong, Kapachari Chalon Ponjiaphan, Ning Thauza Lancha Aphan, Maipu Ingwai Ponlo Lapen, a state tin pen Inurinut Vice President Ingwai Ponlo Lake, Tripura pen, Tangsrong, Twiprasa, Manipur pen, Yum Namcha, Dilip Kumar, Arunachal Pradesh pen Lefe Pafa, Mizoram pen Samuel Zromthanpue, Meghalaya pen Nickman Chandramara, Nagaland pen Theza Thirie, Lapen Assam pen Bikram Hanse, Lapen Puthot, Meghalaya pen Robert Zun, Kharzarin, General Secretary Arpu Dengdunlo, Lapen Bandari Ringthang, Finance Secretary Arpu Dengdunlo. Number 15 Mahamaya constituency take rong pia rong along Karbi Tramas Council Kaparlo Fishery Lapen Agriculture Site Campen Patir Piponsi Chiti Nipai Trokarni Under Lopo Pai Krihinia Porpen Fish Seed and Americana Distribution Program Amaikangni Labangso Amay Long Ali Sarpo Aman Pen Karbi Tramas Council EM Rup Singh Teron EM Lun Singh Teron Atum Chetong Dun Lapen Manpeng Alhia Manpen BJP State Councilor Orson Rongpi RSS Prosarok Harsing Teron, Mahamaya VDC Chairman Harsing Ingleng, Lapen DTC Chairman Biren Singh Teron Atum, Pen Chenglok Ongdung, Man Kidobang Pubang Piatum Chetong Dun Pen Mailong RDP Dun. Kowe Aklim Lapen Langokaso Kachetong Dun, Alvis Arpo Tumari Deng Pensi Pajirpon. La Sohut Kowe Ke Karche Lapen Langokaso Kepang Ring Nang Jim Puthak Lapen Anparta, Methanga Pan Aleka Chepado Nangji, Alam Tialvis Arpo Tumpen Kachetong Dun Arat Tumapan, Than Paritekan. Angkama akon tak bisa diperbaikkan kalau kita konsisten kita apio itu. Ini dapat bangkantung daftar dari koreksi siam sarjana. Nor bangka longtin MC konsisten kita pada ada sekeron ton itu opini lo Muhammad Along itu ada program saya. Kapangnya aron ke dipanen long bidas ke longji kita kapangnya aron apa ke itu merah tano Oke, lupik boleh oke tidak kali si jadi si kan pada karena capsule si sama option itu nya pensari ini pendaftaran kan dan di jatuh banget besari ya di permen nanti kalau masih lonya apa sih di dalam itu si lagi ini itu hotel di permen sebenarnya training itu ani si bani kong training masih itu sih karena sok dong teh ada training itu kalau tak training itu di jatuh di alam ke bangkok Non mom so porpan bir damoy topik sena. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand.
an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dinamo Piputhat Birta along Montreal. Tarabasa Muhiram Rong Pia Rong Maker, Edison T Sopen, Homsira Terang Pia Supo, Sarsino Tiso Artanikan Krihini, Tarabasa Government ME School along, Inding Trokachari Bomalso, Kedamtang Jakoni Pai Troxia Nipen, Pinyar Nianta, Ametanga Hemkachele da Birta, non Jong Kat New Sai Hemalo, Birta Nangli. Sarsino Tiso Kedamtang Jakoni Pai Troxia ni Metang Hem Tarabasa Muhiram Rong Pia Rong Pen, Difu Kedam Puamat Donanta Hemkachele, Chuglojoni Sosetanglo. Ahemasor Lapen, Adon Narabatum, Kirinang Jeliman ke Rilapno. Alang Litum, Dimapur, Guwahati, Dongkamukam, Lapen Hawaipur, Malomanta, Ridamlo. Sitame Pinyarnian, the Teglongli, Lapen Konatong, Kedolone, Tangna, Birtata, Kelonglia Jok, Apia Portum, Kamataki Sungong Lupusi, Birta Longdon. Lasi Madu Abang Pubang Piatungle, Teglong Sita, Birta Kapachini Japan, 9365 0854 08 Lapen 6 000106908. A phone number along Kapachini Japan, Ahema Sor Tumpe, Chuningri. Difu Police Station Kaparlo Dhansri Hawar Longpen Inut, Risim Kangtang Kiora Song, Dimasa National Liberation Army, Lingmen Rajib Daula Gupu Arta Thongkebra Po, upon Keton Kelang Asakia Tumpen, Kenepkang Nang Long Birta, Chiti Nipai Trokani, Perangkepen, Birtampale. Dhansiri Railway Station at Dumpen Inut, DNLA Alingmen Chitini Pai Porni Police Reading Kachingna. Lapen Chitini Pai Trogarni Dhansiri Police Outpost Pen, Difu Police Station along 1 to low. Kachingnang check DNLA Alingmen Dhansiria Maker, Bijoy Daula Gupu Sopo, Rajib Daula Gupu, Arda Thongkebra Popusi Pateklo. আমার নামটো DNLA কি পাইছে গাড়ীত পিস্তল পাইছে বোলে স্যার। আপুনি জড়িত আছে না? মই জড়িত নাই স্যার। কি পিস্তল আছে? 9mm আছে বুলি কৈছে।
কেতিয়া ধৰিছে আপোনাক যোৱাকালি 6:20 6:30 বা 6:50 সংগঠনটো আপুনি চিনি পায়নে মই ছাৰ চিনিটো ছাৰ কি ক'ম ছাৰ প্ৰায় মানুহে কৈ থাকে কিন্তু ছাৰ দেখাও নাই আজিলৈকে মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আপোনাক ছাছপেক্ট হয় ছাৰ মইতো অটো ড্ৰাইভাৰ হয় ছাৰ পিছত মানুহবিলাক কাষ্টমাৰ বহি থাকে ছাৰ মইতো আগত চলাই লৈ গৈ থাকে যেতিয়া খেৰবাৰৰ পৰা মানুহ উঠাইছে আনিছোঁ ষ্টেচনত নমাইছে যেতিয়া টকাটো লৈ আছিলে পুলিচে গৈ পেলাই ধৰিছে মোৰ গাড়ীত আন এটা Kachingnang check DNL linkman arideng pen point 22 a pistola mukereng longpon puta keton kelang asai khia tumpen pachini Karbi prime time mangkela ponsi kang ton poniklo dome thakme kurang thu